Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan diti drama tayo. Biyag ti tao. Nanang ko, tatang ko, awan kadkadwakon, tapi nanawan dakmatan. Nanay! Gusto man, Mia! Unay mo't daytan. Overacting mo't tikas tang raramidamon. Nagsangit ka lang arod itayan. Agsangit ka manan. Uncle, maladingit anak na ngamin. Tamay tabunan dananang kantatang ko. Awanan kadkadwak. Agtalnakan ko na. Agluha ka laan. Di ka agrong abakas na. Magkapasaro na tingtinggan. Uwan, Uncle. Gat, asino nga riti kadwa di ka na kami di balaydan ngay? Awa na. Anusan na atag may mesa. Uray ko mano adda kabsat na. Tapno adda kadwa na. Ngabugbog tungmat ngamin niya anak. Kat no kayat na di ayabam di tibalay, tadituyin nga agnaad. Okay lang ka? Katanya pa'y ngay, wanan Basta lakit di aggagat no, dadi tibalay. Saan nga agsadsadot takagurak ti kasta? Sige nga Rod. Tapno adda katulungan ta di tibalay. Wana, balasitang matan. Adon ta muna trabaho day jay. Mia, pag naedenda ka di tibalay may, ngam aggagat ka, ha? Saan mi akayat ti sadot akabalay? Uncle. Kan agsardeng ka pa lang ag-eskwela. Tapno matulungam ni antim di tibalay. Amam tagluto? Amok, Uncle. Nasayat nga Rod. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidem di tibalay. May mayatan ti kasta. Ngam tag may sakay di balayaw. At least, ditoy, adda kami akadwam. Adda kami amang isakitken ka, no bilang adda mangdangran ka. Agyaman nak, Uncle. Bayam, tainton makalunglong aw tayo. Ituloy mo to, tag-eskwela. Mia, bagkatan man jitang kiti paglutuan tayruar mo pailaang. Wananti. Dalusam tayan ti tangke atan narugit una yan. Ang dalus ka dito kusina. Kalpasan na, ijay mat kwarto. Kat punasam to amin na tawa, wan? Wananti. Agawam tagdalus atan agluto kan tupay no madamdama. Wananti. Kat kalpasan na makaluto ka. Labam to amin dagiti inakas ko a kurtina kan apap ti kama. Kan uray gayam tay apap ti sofa, namurangan. Labam tupay, wan? Wan, auntie. Kan numakalaba ka, ingkan to alaan tay order ko a kamuti, ha? Kagudwat ka ban di kamuti ngayon order ko. Ha? Pangananwan nyo iti kamuti, auntie. Aramida ka kamuti kyo, tay sorsor mo nga ilako. Ha? Apay, di mo kayat? Masadot ka nga gisursur iti kamuti kyo? Saan, auntie? Kayat ko. Kamuti kyo! Gumatang kayo! Kamuti kyo! Kasla kayat ko ti agidda. Nasakit ti bagbagik. Tadiritso akan na yun ti trabaho. Di dakmat kayat apagina na andaan ti kan uncle. Saak la makaina na, nupan naturugan ti rabi Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kan nanang na. Ituloy ko ti magna. Awan pangibaga ak iti saksakitan ti bagbagik. Nasakit una yun dagiti sakak, kan ti bukot ko. Nabanugak ngamina na talaga. Jakmat mabalintag reklamo kada anti kan uncle. Taong tandak mat adagos. Magatang kumaamin ang tilako kakamutik yo.
Tapno makaawid akon. Kamutik yo! Naima sa kamutik yo! Gumatang kayon! At dakamot gaya man, Mia. Kamusta? Nalakom amin nantem, palako nantem? Adda na bati amay sa, ngam kinnan kon ta mabisbisinak ngamin unay, Uncle. Anya? Apay ngay? Kat isupay ko matibayad da jay. Nangan ka ba't sa Barrymore ka? Sorry, Uncle. Mala, baybay amo, Nedi, lakay. Tangdan na naglako day jay. Nalami yag mong tinaglakwam. Atoy, auntie. Mia, saan ka pa maturog? At di bagakan ka? Ha? Anya ti ibagayo, Uncle? Kayat mo ka dito, eskwela. Kayat ko, Uncle? May salahing tamo ka pamuspusan. Tapno maka-eskwela ka, Mia. Ha? Anya ngay dayta, Uncle? Gatangag jay balay kan solar dagiti dadakkel mo. Ha? Di, awanan balay ko no ilako kon. At damot to'y balay mi kinantem. Balay tayo dayto yan, wan? Balay tayo amin. Uncle? Iso na lang ata hulogak, wan? Ta iso ti pag-eskwelam. Aging ka iti koleyo. Mayat ka? Kwa, Uncle? Jakam mo. Talaga di mo amo taubing ka pa eh. Di ka pa'y makadesisyon na siksika. Iso asyak ti danggam. Tasyak tangkal mo. Amok tinasaya at parakan ka. Siki da kayo ti makaammo, Uncle. Sige nga Rod. Aging drol kanton, wan? Tatipagadal mo aging ka iti kolehiyo. Kat iso ti pagbayad ko iti balay kan solar anapanawan dagiti dadakkel mo. Bakit? Ilakok ti solar kan balay damiya. Kat, ada nga rod bayar mon? Adda, ado ti bayar ti house and lot. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Ken saan ko nga ipangina, tapno magata nga dagos. Kat, naalam mo ti papeles ti lote? Wen, kinalkal ko iti kabinit day di kabagis ko. Kat nakitak ijay ti papeles ti daga. Ay, kat makamu ka Pag negosyo ta, ti mapaglakwak. Anya negosyo nga, lakay. Kumporme. Ado di ta ti mabalin na pangrugyan na negosyo. Sa tanto panunutan day ta, inton maiggamantan ti kwarta. Rabi imanen, makainanaak no kasti arabi tanual daw, diretso ti trabaho. Nasakit ti bagbagik, ngem jak mabalin ti agreklamo kadaan ti kan Uncle. Diyos ko, si kalaangan ti amo kapag lampayak. Kanayon dak idi nga isuro nga agkararag, day dinanang kantatang ko. Isu asi kalaangan ti amok akakampik, Lord. Di nak kumabaybayan, kan loaddan iti poder mo dag iti dadakkel ko. Baunam ko maida amang bantay kanyak, ta isudan tagbalin a guardian angel ko. Jak ammo nonya tagbalin a masakbayak. Itataawanan dagiti dadakkel ko. Tarabayan na kumaakanayon, Lord. Ilisin nak iti mabalin na pakaisag makak. Kat uray ulila akon. Maragpat kunto kumati arapaap day dinanang kantatang ko. Para kanyak. Magustuak ti lokasyon ti lote ken balay. Edi, kayat ko. Kat, kasano, Sir Alvin? Katangam nga rodan? Di ka madanagan. Tasaan ko nga ipangina. Natay nga minan day di kabsat ko nga kinkukway ti daga. Kahit syakmat, tinangital ka na. Jakmat mausar, iso nga ilago ko na.
Sige, katanga kon, Eddie. Kasano? Naidil mo ti daga, Eddie? Nalako kon, bakit? Ay, kastaya. Kat ayan tinaglakwam ngay. Imbang kumon? Bangko nga. Saan na masapul na ita bangko-bangko? Inton mabangkrap ti bangko, di naspaktan. Kat ayan nga ruti kwarta nga hay. Adda kanya ka, adda dito'y bag. Ay sus, amangan no mapukaw mo. Saan? Tay tugtugot ko akan hayon ti basit abag ko. Agnegosyo takiti. Kakaiso na nga ta kwarta. Anya negosyo ngay? Komporme. Ado ti pampanunutik ang negosyo. Bakit? Kiskisan, water refilling, kan bakery, kaskada, pigiri, no iso. Kat makamu ka Kat kasano nga ron ni Mia, agiskwelan? Ay katuan pag-eskwelain ta. Oray malpas na lang ti elementarya. Ngam iti pampubliko nga eskwelahan, ti pag-eskwelahan na. Ta iti mat private school, ta kita nakta. Mia, in ka isurusur dyan linuto na antim aman Ilakom. Wan, uncle. Mabalin ka di nga agkuyog kami ni Janine akasinsin ko. Ay sana, paglakom kat ti anak min. Si kalaang taglako. Ha? Makita da ang aglaklako ta anak min di tarwar, kababain. Uncle? Si kalaang taglako. Di mo man iramraman dagiti kakasinsin mo. Tasan ang may bagay kadakwada ti kasta. Di mi kayat ang maparigat da. Taad damot ipakpakan mi kadakwada. Ha? No si ka, ayos lang. Tawan mo't nga rod pangalami ti kanam. No di ka tumulong iti trabaho, awan Anyat lamutam ngay. Narigat mo't no puro libre ti maitadgan ka. Malugi kami, kinantem, Mia. Mani! Naling tama ni! Kumatang kayon! Naling, kumatang akman iti mani. Ha? Wan, tata? Naggagat ka batan, balasang ko? Maong tanak ngamin no agsad sa dutak, tata. Manuti katangan nyo. Da kayo ngamin tibuay na manok. Kastaya. Sa dino ti balayo ditoy? Asidaglaan, tata. Da kayo gayam ti ibagbaga ni Uncle na nakagatang iti sigod abalay mi? Wan. No kasta, anak na ka ni Ede. Saan, tata? Kaanak-anak? Kasta ka de. Natayan da na ng kantatang ko. Kat dito iti sigod abalay mi idi. Inla ko matgayam ni uncle ko kada kayo. Tapno adda ka no pag-eskwela. Ay kastaya. Wan, tata. Makipagnanaadak iti balay da. O sige, gumatang kayon ta isursur ko pa'y tilakok. Mano amin da ita balasang ko. Ta bayada kami nun. Tapno di kan agbanog ang mapanaglako. Ha? Agpaiso? Wen, maasyanak ngamin kan ka balasang ko. Iswa bayada kami nun da ita. Agyaman nak, tata. Ayan tinaglakwam Mia. Antoy, auntie. Sige, taidulin ko daytoy. Naimbagla pagpletem ang mapanag-eskwela. Kasta, agtrabaho ka para italawans mo. No di kagtrabaho, awan pangalamit ipagpletem. Isong aggagagat ka, Mia. Wan, auntie? Nala, ingkagluton iti pangrabyantan mabisina kon. Wan, auntie? Rabi imanan, makainan na akmanan. Ay, nasakit manan ti bagbagik. Mariknak manan ti bannog ko. Intun bikat, masapak manan abumangon. Tagluto akiti pamigatan mi. Kan idadangak iti pagdigos dagiti kakasinsin ko. Kan isaganak dagiti balonda. Ay, Lord, anya nga tati agurure agasat ko dito'y lubong.
Napintas to nga tatipag tong palak. Wenno ag nanayon nga grigrigatak. Awan sa bali akakampik no sana si ka, Lord. Awanan dananang kantatang ko. Iswasi ka langan ti amok nga asit kan. Jak ngamin malipatan ti kanayon nga ibaga iti dananang kantatang ko. Asika kano ti kaunaan na pagkamangan mi. No adda parikot mi. Iswa please, Lord. Di nak kumabaybayan. Tarabayan nak kumaakanayon. Katsapay kuma. Tauray awanan dananang kantatang ko. Maragpat kunto tarapaap ko ama ka eskwela. Tapno sa anak tungag palin ang nakakaasi. Ay, nakapsot ba't gayam ti kiskisan? Basit ti kita na iti binulan. Bakit? Ay, katanusan ta Aging ka masubot ta tipunan. Ilako kon. Ibargin ko, tasokatak. Anya, kan ura di pigirim, binaybay ang matan. Ilakok amin na nababoy a karga di pigiri. Anya, Agpautang talangan. Nalaklak ka, kan may mayat. agpaporsyento ka? Ay katuan 20% na. 30% pa'y ano kayat ko? Ay kutsi ka makamu ka. Ta business-minded ka mag. Awan amok dita. Suportaran kan tulatan. Agsardeng kan nyag eskwela, Mia. Tawan kwarta nga ramatan. Ha? Kunak man no usarak tinaglakwan nyo iti balay mi, uncle. Nita, di mo namnamaan da ita. Tasaan da binayadan. Ha? Inutang da. Ngam di da binayadanan. Apay ngay. Kayat ko ti makaeskwela, uncle. Agmay saak lang nga rudon. Jak pa'y makaeskwela. Kasanuak tungay. Kanayon ngamin nga ibaga iti dananang kantatang ti may papan iti panagadal ko. Ika gumaak ka no ti makaadal. Taday talaan. Di ka makaawat, Mia. Awan nga rudan. Saan da binayadan ti solar kan balayaw? Uncle? Isong agsardeng kan nyag eskwela. Agtrabaho ka langan dito balay. Nawatam? Wala, uncle. Apay ngaglaklakom at latantar aramida, Mia. Di ka kadi sumsumrag kaya pagadalan nyo. Nagikatakon, tata. Tadi umat ngamin binayadan ti balay mi. Awan pag-eskwela kun. Ha? Nagkuna? Ni uncle ko. Di yu kano ngamin binayadan. Bayadan nyo kuman, tapno makaadalak. Anya? Ay, sana po no dayta, Mia. Kasi kamait nga ululawan ti ulitig mo kanti asawa na balasang ko. Ha? Di mo maawatan ter aramiden da angkel kan antimkan ka. Al-alilain da ka. Ngam di damot ito ti kasapulam. Tata. Ano kayat mo balasang ko? Siyak ti mang paadalkan ka. Kwa? Awan anak mi ti asawa. Kat no manugot ka, agnaid kan di ti balay. Ta bilang dakan kaspudpud nung anak mi. Mayat ka? Kwa? Saan kayo matakab kabagyan, tata? Kababain Awan ti rumbeng nga pagpainam. Saan da ka akab-kabagyan, yam adamat asimikan ka? Kita man, di mismo akadaraam, awan pa nang isakit-takin ka. Parigatan da ka pa iti trabaho. Amangan no saan da kapalubusan da uncle ko, tata? Padasam laeng tagpakada, balasang ko. Tano kasapulan ada kami ti mangipakadakin ka. Aramiden mi, Mia. Ay kat, wala. Mapan kami, Awan problema kada kami. Ha? Palubusan dak nga ampunan da tata Alvin, uncle? Wen, apay kumalapdan ta ka. No kasta ti kayat mo. Awan problema kada kami. Kay kayat mi kit di pa Ha?
Tikayat ko asawan, kayat me, taado ti ka na mijay, taadda mabalinday ti biyag. So, sige, mapan ka. Awan mangi parit, Mia. Bakit? Kimata nga kiti motorsiklop. Anya, kunak manukot siya ti gatangem. Kimurang ti budget. Jak nakasingiri ti pautang ko. Kat, di mo matamutag motor? Ay, katsurwa ka. Kan oray mat kotse. Jak matamutag manihoy ti lugan. Kat pipya tay lugan ata na safety bus seat. Wen, gumatang tanto no sa marono. Inton masingir ko dagiti adu apa utang ko. Oh, kumpad ka na yung bag. Bakit? Ay na! Inayadam lang nga ata ne. Di ka pa'y sanay nga agmotor. Naglaga. Kitaam kat inyang kas ka pa yan. Easy lang. Bakit? Ay, adalo ka na ba sa mata? Pahigit ka! Ay, agturong matan itirang ka. Auntie! Uncle! Apay ngayon natay kayo, matan. Awan lang arudan tanan ng kantatang. Natay kayo, pay. Mia, balasang ko. Di ka unay agladingit. Aklunin tayong tinapasamak kada angkal ka nantim. Kasi matnagitidwa ka kasinsin ko a pinanawan da. Di ka matanagan. At da kami ti asawa. Da kami timang bayabay kada kayo ngagkakasinsin. Kat ikarimi. Nga ipaay may amin na kasapulan nyo. Kastamatan ti pagadalyo. Tapno makalpas kayo iti eskwela yo. Agyaman kami, tata. Nagsayaat kayo ng agasawa. Thank you ni Lord. Taimpay na kayo kada kami. Nakasingsingpat kayo unay. Naayat ti Diyos, kadagiti agtulog kan kuana, di na ipalubos, amay sagmakda. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.